Beyicele uthe sithi nunu. Ngicela ukuthi sivumeni namuhla ukuthi vele sithi nunu asati lutho. Bekicele uyadi. Faka kushisa ke lapha ku committee uyakhuluma uyavuma nokuthi Kurt Matlala uyamade perhaps uyasho ukuthi Kurt Matlala uyabhadala nekubhadala kungako ukhona ukucasha nemaphoyisa langala ku special task force wacashile la 23 not just maphoyisa but ma special task force wacashila 23 yabo and then bathi maphoyisa lamanye la resignile emsebenzini ay 56 acashwe i-taxi industry ma special task force nakhona bathi ku train eliphoyisa leli 1 ubita 1 point something million. So noma ngabe maphoyisa kwenteka ukuthi kuba nempi nalabantu nale security yaloko ngaba ne problem because uphethe abantu laba trainwe kakhulu yabona. Uyasho nokuthi lesikhathi yena saphethe wavalelisa babe Jacob Zuma wathi babe ngisahamba ngosebenza eMpumalanga wasi Jacob Zuma uhambe kahle mfana kithi uthi nase kasebenza eMpumalanga ku roadblock uve ngama journalists ambuza ukuthi ufunani la wena ngoba suspend wathi angika suspend bathi yebo ususpendiwe perhaps uthi nase ka check etindzabeni uyabona ukuthi hawu ngixoshiwe mara mina angathi lutho Zuma